sompaka kwasa ngingalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngingalele kusile sompaka kwasa. Siyabulisa siphinde sabuya lapha kuso Lomoya TV. Mkhulu, ngaphambi kokuthi uqale ngizokunika intambo ukuthi ubulise abantu. Amen. Abantu ke sizocela ukuthi kuso Lomoya TV bashare, balike, basubscribe. Injalo. Mkhulu, sizoyenza isihloko esijulile. Sizoyenza upart 3 okwembatha. Ukwembatha. Yeah. Wenzile upart 1. Upart 1 ngiyacabanga uhlukene kayi-2 and then kube khona upart 2. Yeah. And then manje uyawasibalela ukwembatha okuhlukene kayi-6. Yeah. 3. Yeah. Kwathi khona okwe-7. Yeah. Yeah. Hey, ngiyabona ukuthi lesi sihloko sijulile. Yay! Ngiyacabanga akekho umuntu lana ku-YouTube okawakhuluma ngalesi sihloko. Yebo. Lokwembatha okwe-7. Yeah. Okwamoya. Yebo, yamakhekhebe. Ingubo yamakhekhe. Yebo, le egcwele umzimba wonke. Yebo. Mkhulu, ngizocela ubulise usho ukuthi utholakala kuphi njalo abantu bashare, balike, basubscribe. Ungene kulesi sihloko mkhulu ngoba sijulile usho nje ungene kuso. Amen. Ukunika intambo ngokunika intambo mkhulu. Amen. Hayi siyabingelela ke sibingelela konke kumuntu abalandeli beSolomoya TV. Sibingelele nje kubo bonke nabafowethu abakhona esithinta nabo Lomoya. Sine group ke yezanosizezwe. Siyayithinta nje lezi zinto siyithinte sikhulume ngazo nje siyithinte bese sifika lapha sizoyihlaziya sesiziphakela nina banikazi bezimfundiso noma banikazi bomhlaba noma banikazi bemimoya. Sizithinte nje sigeje ngazo sithi 1 2 size sifike kuzo. Sike sathinta enye indaba ejule kakhulu ethinta izalukazi zomoya noma izalukazi ezisiphethe emhlabeni jikelele. Sathi khona unongquza, sathi khona unomhoyi, sathi khona unomkhubulwana. Ya, siyathinta nje nabafowethu, siyithinte lezi zinto ngoba izalusizezwe lezo. Ngeke uzibe nomqondo osabalele owazi yonke into ngoba ngisho kolika moya lapha masilalela izinkinga zenu. Asiboni konke futhi aselaphi konke. Mina nje ngaphiwa umoya wezulu noma ngaphiwa isembatho sezulu mina. Oyiyo lengubo esizokhuluma ngayo namhlanje la. Ngaphiwa inhlambuluko makuthiwa unenono lezulu. Kusuke kukhulunywa ngayo lengubo esikhuluma ngayo. Kusuke kukhulunywa ngayo lemimoya ihlangene, okumhlaba uhlangene, amakhekheba. Okuyingubo emabhadubhadu abanye bathi aveli ngani umntwana uphuma ngaphansi kwamanzi uyaba namakhekheba. Hey, le ngubo ijulile le. Usuke umbethwe abantu abaningi abaphilaphi emzimbeni wakho. Uphiwe lokho sithi ubungoma. Uphiwe lokho sithi ubunyanga. Uphiwe lokho sithi ubugedle. Uphiwe lokho sithi ubuthandazi noma ubuprofeti ngolimi lwabezizwe. Uphiwe konke lokho. Kuyikuthi ke siyothi ukujula kancane kuprofeti ngoba uprofeti ayikho into ekuthiwa uprofeti. Ayikho into ekuthiwa uprofeti. Kunalamagama angenayo kulesi sintu sethu esiwenza engathi amagama khona kanti amagama amfakela amagama afileyo noma amagama asibulalayo. Siyokuthinta sikhulume ngawo lamagama la bese siyalandela ukuthi kungani. Ukwembathwa nokwembatha sesiyakuhlanganisa umhlaba uhlangene. Ingubo yesikhombisa, ingubo emakhekheba. Uzalwe uliwele. Kabili uzalwe uliwele kathathu. Nani bathathu nilele.
kwaphuma oyedwa noma kwaphuma ababili noma kwaphuma oyedwa kwasala ababili noma kwaphuma ababili kwasala oyedwa. Ingubo kaMhlaba uhlangene le esizoyithindana. Khuluma ngezanusi ke manje. Laba abantu laba uthola ukuthi wembethwe lo muntu lo wembethwe nalabo abantu abamembethe abangamawele noma abangabakwabo noma abalikhehla elidala babembethe nabo. Wembethwe lo muntu. Yebo. Okusho ukuthi sanusi lesi. Bathi all in one. Bathi umhlaba uhlangene le mimoya imembethe miningi kuphi emzimbeni wakhe. Lo muntu wapi ukhuleka athandaze ngoba kwakukhona ababekhuleka phezukwakhe. Lo muntu wapi ubunyanga ngoba kwakukhona ababelapha. Lo muntu wapi ubugedla ngoba laba abantu laba kwakukhona ababebamba amakhubalo. Lo muntu waphiwa ukwelapha ngamanzi ngoba laba abantu kwakukhona ababeyizangoma zamanzi. Kuyikuthi lento yobungoma sisazoyithinta intwaso nobungoma ukuthi iza kanjani, isembatha kanjani thina. Siyoyithinta siyehlukanise sesiyofika kwintwaso yani yasemanzini. Njengoba ngangithembisile ukuthi ngiyobuya ngithinte intwaso yani yasemanzini. Siyeke intwaso yamanje ngoba sake sayithinta. Lo muntu simkhanyisela noma wembathwa nje ile mimoya iyonke. Kukhona imimoya yaphezulu, kukhona imimoya yasemanzini, kukhona imimoya yentaba. Ubuthathu bani bezulu. Ubuthathu bani bezulu. Lo muntu uze uhlukene kangaka? Kathathu. Uhlukene kangaki? Kathathu. Uneyithunywa, unobunyanga, welapha nangamakhambi, unobugedle, uhlanganisa amakhubalo. Lo muntu lo uphiwe konke lokhu, kodwa ke kuhamba ngezigaba zazo. Oqala okamoya. Oqala okamoya. Mangithi oqala okamoya usho ukuthi zithunywa lezo. Uphiwe lezi ithunywa lo muntu. Ufanele ukuthi alungiselwe kuhanje kuze kufike kuphakanyiswe ithunywa ziqhunyiswe kuye ukuze ezofundiswa imfihlo yamanzi, afundiswe imfihlo yobunyanga. Afundiswe imfihlo aqhunyaniswe nemvelo. Lo muntu lo ukhanyiselwe kangaki? Kathathu. Uzowembulwa kangaki? Kathathu. Kunalo muntu wayeneso lokubona, oyeneso likamoya phezukwakhe. Kunalo muntu owayeneso lokwenzani? Lokwelapha, lobunyanga, lobudokotela. Kunalo muntu owayeneso lani? Lobugedla, oyenamandlani? Okulwizimpi, okuhlanganisa amakhubalo phezukwakhe. Umhlaba uhlangene lo, amagumba amanomhlaba. Uthola lo muntu unemimoya yasemanzini, unemimoya yezulu, unemimoya yentaba. Sathi ke imimoya yentaba mihlanu phezulu komuntu. Sathi eyamanzi iyisikhombisa phezulu komuntu. Sathi ke eyezulu iyi12. Iwu12 phezulu kwabani? Phezulu komuntu. Uqala ngokamoya ke. Ngoba umoya ujulile. Umoya futhi uyimfihlo. Mawukwaze ukubamba umoya, wakwazi ukubamba ulimi lukamoya, ngeke kukuhlule lokho kubili. Okwasemanzini okwasentabeni. Ngoba uqala ethunyweni lapho kuvunguza ubunzima. Kunzima ukulalela inkinga yomuntu ngekhaya. Ungashaya amathambo, ungahloli ngeshoba nempepho. Ngoba lokhu kweshoba nempepho kuyaye kube yinto eyaye iboostwe ukumema laba abantu ukuthi mabasondele.
lena iyazifikela le ivele ikhulume nje ithi kunje ngalomuntu uthola ukuthi labo bantu bakuhlola ungena ethi awu wangena namandla angaka ngibona ubani nobani phezulu kwakho awukahlali phansi awukezi nenkinga ukuthi cha bobo mina ngibanjwe ilenkinga ukulalela nje ungena nasetaxini athi uhlala phansi kuthiwe hey kunengane lo wakhipha ingane athi hayi lo muntu ngihlushwa ingane mina iyangihlupha lengane kodwa ke lokho bengithi ngiyojula ngakho ngelinye ilanga bengithi ngiyokuthinta nje ngijule ngakho ngibone ukuthi kuyongibeka ngila engubeni engamakhekheba okusho ukuthi unemoya u12 phezulu kwakho ukhona yomkhathi ukhona yamanzi ukhona yendaba ukhona yezulu ukhona yamanzi ukhona yendaba siyayisithi izulu lomhlaba amanzi ngoba imoya yakho iyisikhombisa embethe bani embethe wena laba abasemanzini bakhuphukela ezulwini bayoziveza baphakamela kuphi le ezulwini bayokwenzani bayoziveza siyayisibone nezinkanyamba mayiphakama emanzini lo muntu lona uphupha izinkanyamba lo muntu lona uphupha ingubo uyilungisa kanjani nale ngubo le uyageza ugezela abantu bakuphi bomoya ukuzithunywa zihlangene ziwu12 zihamba nani nama star signs hlukene khona uJemini khona uSagittarius khona Aquarius khona oTaurus oScorpion oCapricorn oCancer zingaki lezi ithunywa ziwu12 kuphi phezulu komzimba womuntu zingaki lezi ithunywa ziwu12 bese zehluka ngezigaba zazo khona ithunywa zomlilo ukhona yezempi lezo yezomlilo okusho ukuthi ifaka umlilo zishisa kuphela ukhona ezomoya ukhona ezamanzi ukhona ezemvelo zihlukene kane amagumba amane omhlaba umhlaba uhlangene lo muntu ukwazi ukukulalela ngekhanda ukwazi ukuthi athelele ebusuku aphiwe amathambo kuthiwe nawo amathambo kodwa manje mayewashala amathambo akarifeya amathanjeni ubuya lalele ngomqondo wakhe ikhulume lento la imtshela ukuthi ngoba uphosela amathambo lo muntu uhlushwa ukuthi nokuthi usewagcinela lo yamuntu wayephathana wayephatha amathambo abuya lapha ngamakhambi lo muntu abuya shaya ngabalozi lo muntu lona lento ikhulume ngekhwela lapha endlebeni yakhe ikhuluma umsindo la endlebeni yakhe uzwe sekutshena into ejulileyo wembathisiwe lo yamuntu wembathwe yini ingubo yane yomhlaba uhlangene mina uze wathi omunye umuntu uma ngizowembulwa wathi hayi lo muntu akayibonanga lengubo yakho wayengezile ukuzowembula lo muntu wayezowemuka ezithunywa usuyemukelile ithunywa usuyahamba uyohamba isigaba sani sasemanzini isigaba samanzi ngasiqala mangiyoqhunyiselwa ithunywa isigaba samanzi mangifika ngizowembulwa la ngabe ngemukele ithunywa kwavela ingubo enembala u7 mhlawumbe nikeni enembala u8 nikeni ngibone ngigqoka ishirt enembala u8 uma ngiye emanzini lapho engithwala ukuya nabe emanzini yiladi lami lelo engambathiswa lona anikwa lona kwathiwa yini leli iladi linembala u8 ilona eliyophakama phezulu kwakho kwehla iunicorn okuyingilozi yezulu noma ihashi lomoya noma udokotela womoya ulapha izifo zomoya izifo zonke ziza ngomoya udokotela wani womoya ulapha izifo zani zemimoya baze balithathe bawulibeka lapha eClicks balibeke lapha eClicks leli hashi leli elinophondo iunicorn ngoba uni means one uni lento iuniform iunicorn uni means one ukhon usho uphondo okusho ukuthi uphondo olulodwa zikho imbili njengeTaurus iTaurus kambe inkomo enempondo ezimbili iTaurus lena inkunzana okusho ukuthi olunye uhlobo lesithunywa lo
basho ubunye bani bophondo ingakho kuyinkunzana ingoba inophondo lolodwa kusiyinkunzi ngokuphelele nakho sengithinta ikhehla lami ubaba kababa umkhulu wami inkunzi yohlobo bathi inkunzi yohlobo ayithundi yafafa ngathi ke mina mayifika wathi angeke ngibe inkunzi yohlobo mina ngeke ngibe inkunzi mina ngoba inkunzana ngoba inkunzana kanti ngembathiswa lelihashi eliyini eliyinkunzana eliunicorn unicorn okusho ukuthi ubunye bani bophondo uphondo olulodwa bangembathisa ngisho imbala yayo ephuma kulolu uphondo lolu i8 ihamba nemilingo ihamba nokuzithoba ihamba nazo zonke lezi zinto nazo zonke ukwelapha kuze kuyofika kwini nokuhlukanisa kobulili okusho ukuthi babe ngitshela ukuthi ngizalwe ngamthathu kunengilozi yomntwana noma yewele lami engangilele nalo elungelesifazane phakathi ngoba beze befake nombalo pinki kulo 7 colors wani wenkosazana uthungulani lenkosazana bafaka yini lo pinki lo okungowes8 la bafaka lo pinki lo ngowengani owesishaka lombili ongowes8 kulo 7 wani wothungu lenkosazana ohlukanisa ubulili ukuthi wena unobulili obubili umunye ngoba lento inkunzana uyithole noma ingezi ihashi lesifazana noma lingelesilisa leli hashi leli ngeke uzuthola namhlanje uthola namaphiko kuyikuthi ke ngiyowahlukanisa lamahashi ngoba khona ilokhuzana iPegasus yini iPegasus kunane Pegasus mathathu lamahashi khona limnyama khona limhlophe khona libomvu ayi3 lamahashi ayi3 ahamba nezipho ezintathu zikamoya khona iPegasus ukhona le kabe yini lele linye iPegasus unicorn angazi nani khona lele linye khona lele linye man khona lele linye abalishoyo mathathu lamahashi elimnyama elibomvu nelimhlophe ayi3 lamahashi kodwa ke ngiyohamba ngibuye nawo mase ngizowachaza bayongitshela ukuthi kambe liphi lele linye ahlukane ngomthathu bawo khona lamanzi khona lezintaba lele libomvu khona elimhlophe elomkhathi noma lezulu elimhlophe lezulu elimnyama lamanzi elibomvu lasezintabeni leli hashi leli ahlukene lamahashi la ahlukene kukhona phethe ubudokotela basemanzini khona phethe ubudokotela bentaba bemvelo khona ke liphethe ubudokotela bomoya emkhathini okuyi-unicorn ashela imhlophe ya silapha kwizanusi silapha kuyingubo yomhlaba uhlangene lo muntu uphiwe konke lo muntu akalashwa umuntu oyedwa lo muntu akembulwa kanye lo muntu akahlambuluki noma akahlanjululwa kanye bayaye bethi uma bethwasa bengoma bathi uyahlupheka uma usedlozini uyonda ube mncane mawusedlozini mawusuphumile uyakhuluphala ngoba ususeklile usuhlale phansi usuyayisebenzisa lento obukade uyoyilanda ngoba ubungoma buyalandwa lapha babulanda khona baye bethini bathi uhlupheka mawusesedlozini usesentwasweni mawusesephehlweni kodwa mawusuphumile usuyagain emzimbeni usuthola lo mzimba ngoba manje sewukhululekile isiyasebenza leyanto awusekho ngaphansi kwenhlupheko yedlozi bayaye besho njalo manje lona namhlanje ukhuluphela namhlanje mncane namhlanje unjeya ngoba uhamba ngalezi igaba zale mimoya enjalo emembethe miningi le mimoya iyona ke ngubo komhlaba uhlangene isona sanusi sikhubuka lentabeni siyolalela umoya
sehlele emanzini sihlambulule, sithathe impande siphilisa abantu, sihlambuluke futhi sona ngokomzimba, sakhiwe umthathu. Lo muntu uyiqonda zonke lezi igaba zale mimoya ephila kuye, uyayiqonda zonke lezi igaba, futhi bayamembulela usuku nosuku ngale mimoya eyembethe yena. Uma beyilungisa lengubo bayakuhlambulula, uhamba isigaba sokuqala kuyisigaba seyithunywa, wedlulele edlozini elimhlophe lamanzi, ugijime njalo uze uyofika phi entabeni. Lapha entabeni usiyogedla, kuyenzeka ke uhambe ugcina ungafikanga kuphi ebugedleni, ugcine ethunyweni, omunye agcine phi emanzini, omunye ngoba amanzi ahlanganise impande zikhona emanzini, ahlanganise impande namanzi. Uyakwazi ukwelapha ngamanzi lo muntu, uyakwazi ukwelapha ngani ngomoya lo muntu, uyakwazi ukwelapha ngani ngamakhambi lo muntu, akumisele amagobonga, akumisele inkamba, akumisele zonke lezi zinto, akwelaphe nangeyiwasho lo muntu lo, okusho ukuthi wembathiswe lento iphila kuye. Ungafuniki ukuphoqa into engaphili kuwe, ngoba uzohamba uye emanzini ufike ushona, ufike ufe emanzini, uzophelela khona lapha emanzini. Ungayiphoqi le yanto, lungisa lokho onikwe khona, landela lelithonga ngale ndlela elikutshena ngayo ebuthongweni bakho ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho. Mina nje ngilandele lapho, wangitshela lo muntu wathi uyolungisa ithunywa kube lidlozi lamanzi bese kuba ubunyanga nokugedla bakho phezulu kwakho. Ngasho ke ngilozini yomoya ngathi mina angazi noma eyami incebo ilapha yini emhlabeni, mhlawumbe eyami incebo ikweliphakade, ngiyobuya sebezophakamisa abanye ngoba ngilwazi lolu hambo unika lona. Angazi ngalwazi lolu hambo ongibathisa lona, angilwazi. Ingakho mawuthi namhlanje angivuke ngikule yampophongo ngishone khona, ngibuye nalokho engibuya nakho. Mawuthi angishone kule sasiziba ngishone khona, ngibuye nalokho engibuya nakho, ngoba yathi ingilozi yomoya kimi, miyekeni ningamfaka emanzini, afunde aqhunyise kuyithunywa zisebenze zize ivuthwe. Ngifuna ukumfundisa imfihlo yomoya nemfihlo yamanzi. Mawuthi angikhuphukele kule yantaba, ngiyokwenza lokho athi angikwenze, ngibuye ngihlale phansi ngilinde. Mawuthi manje ngivuke ngihlambulule, ngiyahlambulula, ngoba uyasazi isimo esizayo kimi engingasiboni mina, engasazi futhi mina, ngoba lo moya nalesi sipho nalolu bizo onginike lona angilwazi. Angilwazi, ngibona nje ngezinto zenzeka. Abanye kumuntu baze bathumela umuntu ukuthi akayobheka, ahlale la eduze kwakho akubheke ukuze akwazi ukufunda ukuthi yini lo inikiwe, afika ngatholi lutho, ahambe bese bethi unemfihlo, uthwele, usebenzisa le mimoya engcolileyo ukuthi izinto zakho ingabonakali, uyayisitha. Ingubo ejulileke lena, okuyingubo yesikhombisa, amakhekheba, umhlaba uhlangene, kuthune imimoya yonke kusuke ekhulunywa ngale ngubo. Lento iphila kuwe, isebenza kuwe, awuyikhande ngazinto, awuthathanga amafutha, awuthathangani, kodwa ugeze ngamanzi, wageza ngempande, lento uyakhuluma. Ugeze ngonhlanhla emhlophe, ugeze ngomaphunzana, ugeze ngomavula kuvaliwe, ugeze ngobani, kodwa manje nobani uyageza ngakho lokho. Ebegeza isipho aniwe sona yena, mhlawumbe isiphila sibe sisodwa kuye, kodwa yenzeki lento eyenzeka kubani komunye, noma kulona omunye ombonayo oyisanusi. Izanusi ke ayithwasa, ikaze zathwasa, zithwasiswa umoya. Zithwasiswa umoya kanjani na? Zilala zivuke nento, zilalela zikhulume into ezingayazi ziyithatha, kodwa nazo ziyabekelwa umuntu oyozenjani,
ozivulela amasango njengami nje mina ngiyisanusi kodwa akavulelwa ushisana khona indoda okuthi ushisane eyangapha eDavidton indoda yakho tushisane manganibokela nje kancane ukuthi kwenzakalana le ndoda le mina ngathi mangiboniswa ngizosuka eLimpopo ngiye kuyo kwathiwa ina 7 days ingasahlangana nomuntu wesilisa owesifazane ingasahlangana nomuntu wesifazane na 7 days mangiyifici na 6 months ingasahlangana nomuntu wesifazane ibanjwe ubani ibanjwe ileli yakhehla ukuthi uzohlambulula lo muntu ukuze ayophilisa isizwe yayingasebenzi ingenzini ihleli ilinde mina 6 months isokolela umsebenzi ihlukane noma wengane yayo kodwa sathi masiqeda ukwenza lo msebenzi yabuyelana noma wengane yayo yawuthola umsebenzi yaqhubeka iyasebenza nje namhlanje ngoba noNkulunkulu wayibusisa ngoba ihlambululelo yamuntu ebikade imlinde sonke lesisikhathi ibanjwe uye ukuthi ngawuthola umsebenzi ngoba emsebenzini izofike yembathwe imimoya engeke ikwazi ukuthi mayibamba lo yamuntu bese yakwazi ukuthi iqhume lento ephila kuyo ingubo yesikhombisa engubeni ezo6 ezintathu zasesandleni sokunxele ezintathu zasesandleni sokubuhle wembathile noma uzalwe wembethe wembathiwe noma uzalwe wembethwe 3 bese kube yile ngubo yesikhombisa amanje sanusike lawo izanusi ngisho emadaleni endulo beyingathandeki ngesimo esisodwa sokuthi abantu bebebuthelana kuso ngoba besikhuluma into kanye sedlule isale yenzeke bese amakhosi ebona ukuthi lo muntu asimthathe simsondezela ukuze laba abantu bengasayi kuye kodwa besuka benze njani bezela Mama msondeza kubo bayitshela ukuthi bona bazobona le yamfihlo yakhe ukuthi wenza kanjani kanti ngeke bayibone le yamfihlo imfihlo ingekaNkulunkulu ingongumnini le yamfihlo leyana wembethwe isandla sezulu wembethwe ilomo yokuthiwa amanono asezulwini amanono asezulwini avela kanjani na ilo muntu owashona enomoya omuhle esebenzisa lesi sipho ngendlela okuyiyona elandela nomoya owawuvele kuye noma owembuleke kuye ngendlela okuyiyo ilo muntu ongayiphakamisanga phezulu kwesipho sakhe ilo muntu ongabanga usomandla phezulu kwamandla wembathisiwe ilo muntu ongafunanga ukuba uNkulunkulu phezulu kwaNkulunkulu wakhe ilo muntu ongafunanga ukuba namandla phezulu kwanamandla waphiwa isibusiso waphila isikhathi eside lo muntu akanawo umoya wokubulala esandleni sakhe lo muntu akanawo umoya wenkohliso umoya wamanga umoya wobufebe emandleni akhe wembathiswe ingubo kaNkulunkulu lo yamuntu wembathiswe ingubo yakhe elidala olibona ligijima emkhathini okulinono lezulu waphila isikhathi eside lo muntu ubesekwazi ngisho ukuqalekisa izinto zenzeke ngoba wembathiswe lamandla ajulileyo okungamandla emfihlo ingubo yamakhekheba ingakho ingabonakali ingoba ingubo yani yemfihlo bathi ingubo invisible noma bathi basho njalo bathi ingubo invisible abakhuluma ulimi lwesilungu ngaze ngize ngibhede kanti angifuni ukubheda ngifuna ukuqondisa mina ukuthi nobani aqonde ezwe ukuthi ngikhuluma ngani ingubo engabonakali ekwembatha isuke emkhathini mina ke ngathi ngisuka ngabe ngihamba nomntanami kunomntanami
igama lakhe usivuno ngathi usivuno igama lakhe usivuno igama lomntwana wami ngathi usivuno ngabona esesibelethweni sikanina ngakhuphuka naye ngayemkhathini kodwa wavele efana nosisi wakhe okwakuthiwa uSiphiwo owedlulayo wahlala u5 days wedlula premature usisi wakhe amelamayo yena kwakungathi uye kodwa ngiyabona ukuthi akusuye ngokwesibonakaliso noma ngokwephupho sakhuphuka saya phezulu mangifika emkhathini noma mangifika ezulwini angizazi nokuthi ngedlula nini lapha engedlula khona ngabona nje sengihlele esihlalweni esasibekiwe laphana umntana mnange eduze kwami ubabelele la idolweni siphethe ubuhlalo bomhlophe sobabili ukhona obungathi bukhulu ukhona obungathi buncane yena ngiphosele lobo obuncane ngithi minayi lobu ubudala kunawe thatha lobu wena obungangawe mina ngizothatha lobu sehla safika phansi angazi nokuthi safika nini phansi ngithuka ngaphapha yabuya lengilozi yathi bebengakwembuli bebekumukeza lezi ithunywa eziyisikhombisa eziphila kuwe bebengakwenjani bebengakwembuli kodwa bebekumukeza lemibala esishaka lolunye ephila kuwe bakumbula lobu buNkulunkulu lobu usomandla lobu umandla lobu usanusi ophila kuwe wena uyinyanga phezulu kwenyanga wena uNkulunkulu phezulu koNkulunkulu wena uyinkosi phezulu kwamakhosi esho njalo ngilele ngibongela lo muntu engitshena la ngilele engitshena la wathi wena uNkulunkulu wasemhlabeni wathi wena uyobusa phezulu kwamanzi naphansi kwawo phezulu komhlaba phansi komhlaba kodwa ngeke ubuse ezulwini ngoba khona mina esho lobu buNkulunkulu esho lobu bumandla obuphila phezulu kwalomzimba omncane kuphila ikhehle lidala isanusi esidala ingilozi endala uyoboniswa abantu ababe namandla ngokujulileyo singakuthinti ke ukuboniswa kwalabo bantu bezwe niyokwazi ngelinye ilanga ukuthi ngikhuluma mangithi abantu bezwe okungeke kwakhishwa yimo kuyozivelela ngoba kwezwe kuyavela okuseba umnyameni kuyavela akukho okufihliwe okungeke uvele ingubo yezulu ke leyo sichaza size sicaphune nakwenye kwezinto esembulelwe zona ngoba sithi siyizanusi nje ziningi izinto esembulelwa zona esizibuka ezomhlaba sembulelwe into zomhlaba ngisho kuzofika isifo socorona ngembulelwa ngasuka bafike bangixoshwa khosini ngaya ku1 KZN iTV eRichards Bay ngithi ngiyobika lolu daba bafike bangixoshwa futhi nakhona manje hey madoda siyoyithinda lezi zinto ukuthi asithandi thina ukuthi sibese sifuna ukulokuzana utheni lo muntu wathi ingilozi yomoya noma isithunywa somoya asiziphakamisi asiqophisane siyehla makumele sehle siyazithoba phakathi phezulu komuntu asinakho ukuziphakamisa asinakho ukuzithwala asinabo ubuNkulunkulu phezulu kwaNkulunkulu osembethe asinawo amandla phezulu kwamandla esembathiswe wona siyothinta kuyojulwa besakhuluma ngengubo yomhlaba uhlangene uphiwe amagumba amanomhlaba uphiwe izizwe zomoya imibala yonke i12 ihlangene uphiwe lama star signs ngokuhluka kwazo noma lezi ithunywa zezinyanga ezikhanda unyaka uba wodwa kodwa ukhandwa zithunywa ingaki eziwu12 ezili12 wembathiswe amandla ayisikhombisa amanzi wembathiswe amandla amahlanu ezintaba ahlangana kuphukele emoyeni uze wathi omunye uzawethu imimoya yasemanzini ayihlale emanzini isikhathi eside ithi mase kufanele ukuthi ikhuphuke ezulwini ikhuphuke emoyeni iyokwazi ukuphila nokudonsa ngoba ngizonihleplela nje okuncane
einhlolweni noma embhulweni noma emhlahlweni noma ekuhloleni njalo noma ekusefeni isithunywa esikwazi ukubona isithunywa esineso lomoya isithunywa esikwazi ukubona isithunywa esineso lomoya izanusi zisebenzisa izithunywa kakhulu zisebenzisa imimoya izanusi zisebenzisa izithunywa kodwa ngoba leyo mimoya isuke yembethe phezulu kwenyama negazi okungezinto zedlozi noma isandla sedlozi noma imimoya yedlozi iphile enyameni okusho ukuthi lo muntu uyimbala yonke umbaxa 2 umbaxa 3 umbaxa 12 lo muntu wembathiswe yonke lemimoya iphila kubani iphila kuye kodwa uye lapha ngezigaba zayo uyoqhuniselwa ithunywa akhanyiselwe ngokwedlozi lamanzi ayokhanyiselwa ngokwedlozi lendaba eliphethe ubunyanga nobugehle elamanzi liphethe ubunyanga nokuthandaza noma nokuthandaza noma nezithunywa ngoba idlozi lamanzi limbaxa 2 lizithunywa liyidlozi noma liyisidalwa lehlukene kabili ilapho nje nilandele lapho singayilandela sifunde siyibambe sithi masiphinde sengibulelwa ngezinto zale ngubo ngoba lengubo ijule kakhulu unemimoya sentabeni unemimoya yamanzi unemimoya yezulu ephila kubani ephila kuwe leliyaso lomoya liyabuka lapha entabeni lixhumane futhi nabendaba liyabuka lapha emanzini lixhumane nabamanzi leliyaso lomoya okusho ukuthi ukhanyiselwe uyobahlambulula bonke ngokwezigaba zabo laba bantu uqede uhlume uyobahlambulula bonke ngokwezigaba zabo ungathi makufanele ukuthi uhlanjululwe uthi sengihlambulule kwesingaki ngoba phela mina wangibiza amazibuko wathi uzongihlambulula ungenzeka uhlanjululwe mazibuko uhlanjululwe impunga uhlanjululwe wobani bani inyanga ngokukhona bazo ngokuhlukana lento yakho isahamba ikhanda la lomoya wamandla ophila kuwe ngoba awukwazi ukubanjwa isandla esisodwa mina ngihlanjwe endaweni eziningi kakhulu namanje ngisahlambuluka futhi injalo nje isanusi silele lapho nje siyohlambuluka yonke le ndawo siyohamba sembatha imimoya sihlunga sihlambulula siyoze sifike esiphethweni angazi noma isiphetho siyoba khona ngoba lesi sibusiso asipheleli la uthi mawudlula siqhubeke ngalo kwelizayo siqhubeke kuze kuyoze kufike lapha oyophelela khona elangeni washo njalo lo muntu wayekhuluma ingelozi yayikhuluma lapha endlebeni zami yathi umuntu uhamba onke amaplanethi ezeyophelela kuphi elangeni uhamba onke lama planethi azeyophelela kuphi ayophelela elangeni uNkulunkulu wabesilisa yila okusho ukuthi owesifazane uphelela laphi enyangeni la uphelela khona moya wabantwana uyohlala enkanyezini ngokuhluka kwazo ilapho nje wembethwe yilobu buthathu bezulu ilanga inyanga zinkanyezi okusho ukuthi wembethwe kuthathu lokho kuphila kuwe uyokwempula uyohlambulula izigaba ezintathu uyohamba wonke lama planet uziyovala elangeni siyabonga amen amen siyabonga mkhulu ijulile isubject oyithintile namhlanje mkhulu engakusho nje kule ndawo engikuyo ukuthi sonke sinabo ubuNkulunkulu
yebo kodwa izitha zobabamkhulu ngoba zingafuni ukuthi sithole lamandla esiwaphiwe yes zafika zamenza ngathi uNkulunkulu into ekude nathi hayi yibo kunjalo mawuthi uNkulunkulu abantu bacabanga ukuthi uzenza uNkulunkulu yebo kanti yinto nabo abanayo labehleli kuphela nje phila kuwe into efuna ukuphakanyiswa yebo ihlanjululwe kuyiqonde nobusanuse lokumkhulu kule igaba zemimoya into eyayikhona exhaphakile kakhulu kodwa kuthe makufika izitha lezi ondlebe zikhanyilanga izitha zobabamkhulu kwaba umoya ohlehlele emuva injalo yiko isanuse uvusa amazulu muthwa owasho ukuthi yena uyesogcina azisekho kodwa kulento seyikhona imimoya ephakamayo into ezoloku seyibuya kancane kancane sokhanyisela isizwe kwenzela ukuthi ngoba umkhulu le mimoya yonke le iphakamela ukuthi sikwazi ukukhululeke njengoba sisizwe esasicindezelwe ondlebe zikhanyilanga kodwa manje ukhanya kuyeza ukusho ukuthi lala ezazikhuseni into kuzoya kuyiphinde ijwayeleke izobuya izokhanyisela abantu isize nokuthi abantu imimoya iphakanyiswe kakhulu so mawuzibiza lezi zinto mkhulu ngenzela ukuthi abantu bangathuki ekhaya yizo manje sasiwaphiwe omkhulu okhokho ayevele khona kodwa manje sokungathi izinto ezihamba nabantu abathize kuphela kodwa sifikile isikhathi sokuthi zonke lezi zinto ziphinde zibuyele ebantwini ukwenzela ukuthi izwe lele elalithathiwe elalithathwe ngenkani liphinde libuyiswe angeke libuye singekazilungisi lezi ngoba sizamile lento ngepolitiki mkhulu zange isebenze yangalunga yavele yadala imimoya engcolileyo siyoyisho njengoba besichaza kuyizazi siyoyisho ukuthi iqhamukapi le mimoya namanje isemfihlweni le mimoya le iyenza ubugebengu emfihlweni idala ngizwe into lapho khosini mangihamba siye emanzini nabanye masihamba lapha kuthiwa sekuzoba khona isport sesex kuzoba khona ungqongqoshe nje ichampion yocansi nje umqongqothi nje wocansi kuzoqala nganoma 2025 noma 2024 isizoqala kuthiwa nje umqongqothi uyayibona lento lelizwe liyabuniswa liyabulawa sisempini uqala wathathwa abesifazane babekwa phezu kwamadoda kuqala wasuswa amadoda emakhaya ukuthi amakhaya wafe kuqala abuye amadoda sengalawuleka amakhaya kwase kuthathwa labo abesifazane kwabonakala ukuthi amadoda ashisa induku lapha ayabulala amadoda athatha aboshwa kwathathwa abesifazane kwathiwa basebenze bonke amadoda yebo bendliwa yibo abesifazane amadoda kodwa isisekelo nenhlonipho yani yomuntu wesilisa ibivele ikhona yabona manje liyabulawa lelizwe kwafakwa imfundo njengoba usho nje ukuthi uma kufika izitha zafaka imfundo angazi kuthiwa le kuzoqala kuliphi izwe lento yenzeke isizoqala impela kungenela ama competition impela kungenela impela umqobisano waleyano walento hayi basibuye ngalelo mkhulu into engicabanga ukuthi zizohlaziyeka noma sozihlaziya isikhathi masihamba kodwa ke ukusave idatha yabantu sizocela mkhulu ukuthi abantu ba share ba subscribe ba like and ngiyazi mkhulu ukuthi uyatholakala eSoweto uyatholakala eThekwini ngicela usho ukuthi utholakala kuphi njalo inamba yakho abantu bazoyibona lapha ibhale enzansi siyiso mkhulu sisave abantu idatha sesidle kakhulu amen hayi eThekwini ngitholakala kwaMashu kwa H egoli ngiseSoweto izola 3 inamba ilezo vele inamba izovela lapho siyabonga bantwana bethonga niqhubeke njalo ke ni subscribe ni like ni share futhi ngokunjalo siyabonga ku Solomoya TV nama members kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngale